Yala di ma yala obi amba yala di ma yala di ma yala obi amba yala di ma okotuma nso abo okotuma nso abo wede chebe fe okotuma nso abo wede e asente yo yiwayo sese kuse yo yiwayo okotuma nso abo wede mbakwa frae Yo, Chairman, can you many one epishi a beer? One name, there were Jassy chair, there were Mancalos, well, but noni a canny bluff me, Matunia Tafrache, ni Intebagami, Uni Wafe, one shishi. But noni kuku kakena UAG. Ni osu manche niji ni okwe kinka do wona niji epa lo bo se we bi ko me ni e ka menye ni ka me boma nije maji achemeji ame je asafu achemeji ame ame boye no ame fi ame yake amakro gbehi ko me ame ha ame den cha ame hi koni ame ke pata osu de 3 ya hi ni nekegbe mene lawyer fonyo na chole kwami eni fosuji abo leji money eni amenye lo epia ame neke bejiano to nemi ni amedenche amewu amehegbe ku ake osu stool jase chi osue wo beloko ni tamona kan ni achola ake osu stool jase eja ake akuche efe ya mejase no benuko ni achole osustu jase no wo meni wo trash ne niji osu ashinte jase olupai te osu olupai ya kotobabi mancheme wonta ni wo ke genko jimpa wo fe ake neke gbejiano to ne na meto ne eji ojo agbe lo yin toko na meto na mekba tra osu ojo eja ke nibi yosu nikaji na meke kinka nye amena ke o shikaye kotoku em no sani wo fe noko wonye wokelo neke shikani wonje neke osustu jase ne won pahe mama kona na le ake meni ebu amehina na mecho amehe osustu jase tafrache amefe lokotomo patapa nije majache meji ame nije jase bi hu ji ame ni wonke amakashi noni ameson amale ni ameson nije ni papa ejake osue akuche fe ya mejase no kaja mebu amehina na meke osusu jase ji ame eje anupale ejake aka meti court ni Justice Gaiwu ili ni ekoju ame ni bu ame fo na medencha ame je ame dance and ame ke je osu traditional council bi je ame na agbene nwe ame behi wale ko hu yo so ame dencha ame gbe ye court ya ame dance and wona ke sune ni ame hie mi yo so e wonta waka amake won men ame gbe mene won men ame gbe wo na ame son lokoklo ambashi osu gbejiano to ke osu onupai agbejiano to no won ma megbe mene won ma megbe wo eja ke osu e eble massage fe anma asuesi omo je papo abanma no koklo no ka no koklo amenta wona amekeba won ma megbe na amekeba ni se ne wona wole ake ameke acho moko Michael note okweshi laji uomo
wonkake ojo twalo jile kutumpofoni ejake ahe wolokaje National House of Chiefs ni neke wolone eke sub chief manche bibio jile ni wo wo fe wole ye Ghana akashi wo je manche ni na asa hu je manche bibio huni ni wo kaji ahe neke wolone ni neke wolone no hu ne ahe enwe meko menfiese ni ekenchehe ake acting osu manche wo ye manche no kaji aleno ni gbele mokuna mokegbele ni gbele ba mo manche ketiye wo mo otashi ni cho lupai na hala moni ba kwe manchese chibu ukwe manchese no wanta ni mo fia mo anale akeshi wo mo towe anma ye wojiami ni wo blofonyo ni ba 1940 ni ba hishi ye Ghana ni ke pani bi ahye ni achole MJ feel say igma ye wo na achole Social Organization of the Ga People page 196 kashi 199 mi gbero na to na keto osu nadu plote wrom igma fe esueshi milele hunkaja bato osu nadu plote wrom bo ni igma le na kan ya le no ayaji o ishi ye osu doku ni abla wolo ni jinene abla tete Kwame Ofori le ibatu okusu kenkle no bato nadu wrom dani akebo abaha bobu iji numwa bobu wrom wolumokono numo bokete lawetru niji nyumete kete shiche niji osu shiche ni osu ke gafe shiche anwa nekedi bi nefe asheshi ni blofonyo apoye ake nigleji shiche he wo lofiano na ba fi osue saka ni ne yemi yo neke ojotwalo ne won bile ni won kale ate eke wolo ne hie lo odase ne hie abani ke ba chonman akeshi nobe na kele chon na ketole neke uwomo ne none lo je none no olupa na ni trash ne inkega kete fe ake amensumoke anma aswetano bonafe ni ekachumo gbigbo ake manche eto uwomo shimu uwomo jimoni to manche ni neke ni bi ne ayemfoni tewoji ni me baba ojule wo yin ne ni wo ba dra ko ni mo fiamo ni babi ene ke ikawo graphic mi ji o ike ya TV no ji ka chon ebi ni ji o ko ne yin ka chon agbere mrawo gbefa hunwe wo lupa ne ni wo trash ne wo to mlagbe no baba wo ni wo ka ku ne hegbe me nana e ko ji wo ji e ko me ni wo kete ne Dodowa niji Greater Accra Regional House of Chiefs ni woha anale akeshi meko meto ameyi yosu ni amenta ni amejo amana metwa ojo ni neke ojo twalo na ehunwe what's our report le wha police headquarters ake amole eja ake eche hegbe ko nije na hangbe ake wukule ni idamona kangbe no ikenju osuje 3 no wakalete police headquarters ni woji hu ye bie ni wakba ha ni cho akeshi ojo twalo ni ejo foi so ya hu na ejo eji okejo ne kesaji na money wale GL Tedinate ahio kolebu woji ni ka pa police fu efa akeshi oblanu ebe wale shimu teke woji na te won bi na enye ma mi enye court ni choju elulu no wo na ake na ka woji efe ju ke fon no lo hu wo ha police eneli agbene won ta won manomi ni wani je behi at the Social Organization of the Ga People, the Religion and Medicine of the Ga People, ni Professor Magreji MJ Filsingma. Eke osu doku wekuko ni bakpleshi ye osue ama mefa na meha
plote wromo na menya na me ha plote wromo lolo ni na ka weku na eji no osika nturu weku ni yo osu ashente brohun ni amepe ameyo na ka hegbe ake ame jio lo ame hala wromo na tole ake osu plote wromo ni bia ni wo wromo ni wo yo sue neke niji wolumo boni numo no osika npere ku niji enyo neke gbehi ne wekuwe la meke ha ni le hie na kan gbehi no wonka neke moni cho he wulomo niji Michael no to pe ni wo wole la ko ju twalo won bile ni ike odase ko me po paper ko me abacho jin ko jin pa ofen ake energy no ni fi ole wulomo eja ake nene abla wono eke kita ye court wenye na kan wolu ake echukokusu ha kule gbobu wulomo weke kita ye court wenye na kan wolu le weke echukokusu ku ha kule no meni tu na han kusu ha le won ka na ke ameba hie kuna mbake wage woji meni to wulomo eyosu no wo fi na han kusu e wo hale ni nyisene amefe adafitwa noku keba pajiano ni amegbewo jaseche ni le no hu jiwo osu mankalo se kwelo amegbe eguo na mechele ake another man moko kwa mene ni wanta woka ma akashi ka ate ni weruku emiye o ma to ji money pe na to le jaseche beku beweku emi na ke to jaseche don fi o ma to pe no wonuko ni wolewu ni bako hudan ake atomuko na chole ni note otutuche ko ebaye ko jaseche dan ni wo wonta ni won ha me na mele ake na kan gbe na meji o wo kwen ame ke to himbe chimo wo ba kwa me ke kan himbe ni neke ogwa na cholo tutuche ne ihe neke amale wolu na cholo amewule gbe gazette ye ni ebe shishifan ebe na nini damono ni ekenchehi ijake wole yosu hebe na woja siche chumiye me ni to oja siche ke kusu na ke to oja siche ni wanaku aka wule chumpen wanaku aka fe kusu kwa aha le pen shimo eche eja siche ijake nya amale wolo ni neke gbene won mengbe ne ya ni neke gbemene no ni wo mila ni poto wo tu ifefe eji moni bakane amewuji eha amegbile wolele yosu shi wolele ake police superintendent niji divisional crime officer ye batwe na police station ni neke owura ne atole asafuache kataka ye pokwase jamman esa ebacho pokwase jamman manche ni eshi egbehi eni yo ni ebosu ake atulo si ahini ti egbeji Godwin papo moi wo moi yosu no moi ke awo ebanye ye ochiameko eha wo na ewie wo na shimo enye baye osi ahini ni tasen wulu tomo si ahini no osi ahini sen no no enye ba chon na kangbomo no won na lake ojotwalo won na mwake afe woluko kita wolo ye court na chole statutory declaration ni ewo Michael Note Okwe hiwale ake echehi osu Manchester kwelo be ayaba echo osu Manchester na ke na hangbe nye court na ke nchojo ake he osu shikai ni meni fe na ke wolo ne kankre moji ni saban achen niji kinkawe jasiche moniji eno Benjamin ni adukwe kwe niji kinkawe jasiche no ewekunupa ni prison officer huni moniji ete Philip ni odate prukushan ta frache ake hilanamo shi shulafo ni ehime shula
ni no him be shura te fi oten no ba yo we kunu pa yo that is wrong way na gbene le no hu na te kote e ke je ni Nigeria e be osu traditional council mi je ja se mo hu jile no justice guy who judgment no hu ewie ekojole ebule fo neke subonyo na ni be me na hie ye osu e one man wojin 30 Greater Accra Regional House of Chiefs Niji Dodoa ni di March 20th March 2024 di petition na kete o ta se ye bie ake naka wuru na mefie ameto amale ye court ni isa na ameto naka amale no amumale agbara won atonye osu na chole Lawrence Christ won kenbene ake wole lo sunyu ni echebe osu keke osunyo jile won tawo osu gbe na ke wule ija ke Lawrence Christ wole ake mlato gbe no mlato fu etete fo ni osu e ame ya megbe mi di osu gbe na ke twa me wole hu ke ji mlato ni e ko jile echo wo osu gbe ni yen ija ke wole le osunyo bi kaji efo na kan ni bi e na esi o noe wokreba tombra no ni oba ha enele ake woro ni kinka fe hale ni ekefe le spokesperson kinka gbele se na kan wonu e wale ebo eta no ebehi wale ko yosu na eyu ha akuchoko lo eyu ha kuko yosu don no wonta ni wo pekane ni mo fi amo anna neke ojoto aku na ni afi ni mewo na ya no Godwin Papomoi niji police olupa crime officer ne ba ton amegbeno na ba ton na ketwa osu ojo ni mewo boni ayele brofo me ake prefectus cohortis bel kuwe ameyicho ame prefect ni amehie ke Benjamin Adukwekwe lewu prisons officer lewu tafrache ju kefo ni pe ekase bona afi na modulo no le etogbe ni abachonu ni akagbule osu no ne kegbe mene ameka mehe ebo Lawrence Christ lawyer Kwame Fofigi abo ke Tedinati ni amele kinka tafrache echofi mi sanefe no ameka mehe ebo ame na meliate kinka jeno konshi ni no ne jenshi ku ekenwa osu nipo osu sky no be ke gbo be echo apanga ya lo sani aya na ya ha no amecheku na amewulegbe osu stu jasi ko na mika ju ne ke maje sky ni no blomo ni amablo ke jemu na maje olupa ibu abake ke amale tape be chojemu ija ke wi mo ko bese don no amenje bona fi ni saji na ke ti court na ke sasa shika na ko ni efi ake be meni esa shika na mo emfe tomoni chimo wo meni wo trash na ni wa sa shika na wa sana ija ke Kwame Fosuji aboke shika pete pe nimba osue akewo ledenche a personal account to me ni lawyer efe nakan ni amenta megbe wo eguo bona fe na ka kebe wo mo wojo ama ayaba boni unapo noche napo abode ejulombo de momo ni shikai ni amedu momo na meye ni bia na wo nya amese na mba wo enyomo Ekoji Graphic Group Corporation be ashika 53 million Ghana cedis. Nigeria Embassy na ya kumo compensation ni amalu 45.655 million Ghana cedis. Wo commercial bank ni yo wo tunu ese non
ame property ni kinka ka mete court na me ifo na he property ahụ 82 million Ghana cedis akpata shika ahụ ka wo peke shikate wo se jona wo bana amachukwu eje gidigidi niji Val Company Limited chipon ahụ $4 million $4 million ka ekume ni jasi wo fi wo yake echencho wo ba ha analife ya ini fe chomo no ba nya amese no ba hishika ya amedi ejake wo beno na cholo sustu jasi ni nakani fe mo ni kwami fosuji abo nya mehe na mefio wo na keshi kwami fosuji abo won ahakole hiwalepo no wo kelete General Legal Council ni we license wo aheyedi sinolo ekpenko eyan mi na efe no ni e afi ojutwani no ba ha amefe amena ameli na amena ame pieto npankle mo boni eyo ha won ta hu ni wo ka me ni wo bi ame ake ni se na amefe adafi twa pe ameke aje court ake wo wulo mo ake e ka chehi wo mo don won bi ame ni na kan wolo ameke jipo eja ake court oji efe wo bu ana ye bi e no ba jira ni mo fi amo akwe so ni ana ke court ewie konoko no wiemo na meta me wo court na no hu ka meta he court no challenge ame for libel so ni ameba na mbaji na abena ameba kewo na metwo osustu jasi ehun shishi eneje ke gbero na to na fi ke shiami ni ato na kan jasi eye ameba na mbacho ni ameke odase yelihu abacho Yotani waka makeshi. Bemi ni afewu omo atolewu omo achake gbei ate National Gazette mi hene achake ogbe ye ni moko eba bo na kan yemo try moko eba kuna no bia ne kaji amenye na menchewu omo akeshi pidudo eji tomu ye mrana no hu wonchame na mbacho eja ake woto shipidudo nita shi yewo ko no ni achole ni na kuchuru niji eje leji worship no wonta wo manu mi ni wo ka mehu akeshi bini amefe na kan adafi twa pe e ameche menyo ko magbe ake kotobabi manje ke Roman Ridge manje meke ni ne na mefe ne eji ojo twani ke manjwani eja ke kotobabi e manjani teshinyi se ne eja agbetiwe ni ma ni wetiwe bi e ke ni we bi e amed na shitramu na kucho bakpe ni wekuru pa efe bagbe pamu na mehala ni lote opimbo agbo niji enyo ni ameke bahajasi ni jasi tole ake kotobabi manje no atole na tolo jobana no wanta woke ame ageshi ame behi walepo mo fia moni ya hobumi e ate kiosumi e ate dantumi ni ke eto kotobabi manje ke Roman Ridge manje efe ojo twani ni won men amegbe mene won ma amegbe wo se hun fatai no wonte osubi fe apese ni o ka ma ke no ni ayafe nyi se na ni ji adafi twani na ayafe ye eji moko ni ji blakatu na tenwo akegbamru awo yin memi ko ni ku e keji momoto eji wo lo gbe iselo eji wo eke wo ba ya se eke shikaye na mejuo eka meyano amenju won ma amegbe na ameju mene won ma amegbe na ameju wo no ko su me fe ateshi ni abi amesande wo jie ni wonye wo ba hwe adafitwa awoji anu wo ba jira mo fi amoko ke amete moko pe bile no shia mi neje eja ke jase shia efe won ma fe ka ojagbeti wo ke jagbeti we oje niwe ke moje niwe oje ni donso we hu oje ni donso we ko mo fi awa to ile je me ni gbe ma bo fe ni trash e bile
Bofia macho hede je ni echo epoje yosu. Keje na kan won ke osu make ameteshi. Bona afi ni ogboshi ni no ni won ni so no mene ke no ni won bua na ke ha wo se wo bi ni ba ba ye wo se na me hu amehi aka hweshi na meto mo gbeme titiri no su akwa mama akpa na ebu e what is she oni wo fahi no po ye julade ye twa no manya bra Okay, to the media, any question? We'll take about 2 questions, 2 or 3 questions. Yes. Your question, please. Yeah, good morning, Chief. Yeah, my name is Joseph Barra from different. My first question: have you called the conference for a meeting? That's the first one. And after this press conference, what is the next action meeting? Your first question there. Have you called them here to seek for a roundtable or a dialogue before taking over your press, calling for press? And after your press conference, what's the next? There have been several meetings on this subject, but the group who calls themselves Osustul Jase declined to understand. There was even a peace pact. A peace pipe was smoked, and a car was slaughtered to pacify everybody who has erred and to bring unity. But later, because of their nefarious agendas, they dispersed and broke off from that communique. So they did not allow the unity to prevail. And they went ahead to install their own chief. And they went ahead to destroy the long-time tested Jase and created the Osustul Jase. This is why we are doing this press conference. Okay, enough just one thing. Have you called for, you have a House of Chief, a traditional council, maybe to your hierarchy, the chief, the Gamma. Have you called to? Some of the matters are with the regional House of Chiefs, and we don't want to touch it because it's still being adjudicated. So lastly, what's your action? Okay. I said lastly, what's your after this press conference? After this press conference, if they don't desist from what they are doing, we'll pursue to the orthodox courts. We'll go to court, we'll sue them, and they will come to justify their actions. Okay, thank you. Next question. If not, all right. Open actually, Manimako from really what's media. Ababia can mean work far home because I made them for quite some time now. I may very kusui can be careful and you have seen all this. You know what me up to I make a press release the make a good yo, oh you are done. Kusu no chone afio ne impasha ke afio kusu ke ji opo ye mami. Kaji ohoshia ni ofe kusu mukwe na ka ofe kusu wosu kusu afio kenyi ogbejigba no ni kaji okwe nyakwe neke anhwe mfoni no bebi enye na ami aka nyi ogbejigba no ni mi hwa mani noji osu kusu no na mbefio oje kusu ni noni he woni papo woji kwake wo wie wotapo amehi wo bi kwa mesani wo yi wo sanje ye kote ni kote agbe sanje na bona fe ni to injola abosu ni amekenkla amejipo ni amenchewo gbe ko meni bi be ni na tetewo no saka agbele wojipo ni amena ameli ake no fiano na mefi oye ti mo mie woli. Okay. No, open the door. Any other question? All right, thank you very much. I believe we'll bring our press up to a close. So I just on behalf of the chairman.
Aku coba tanya Oke, mau saya mau iradong. Ada belum mana mau dia berapa sana ini. Mau kau mau ke dia laga hawo ya lah ni lah kau kau ni cikgu kau mau cuma mau kafe. Cuma kau cuma ni kusum banyak tu hanya ayam. Kalau fair kusum kau yang mahu pari. Aku coba tanya dan yang mau yang sorry mau cuma yang mau pergi ke FIF. Saya belum kemudian awak cakap, okay, mana syarikat buat dong. Lain, mana, apa agak usah kau makan ini, bukan guna ubi, semua orang tahu dia ke, anu kuali aja, mau fair ini, ni orang dia pasal nama, ini orang dia pemain dia syami, orang buat jadi mau fair aja, orang dia juga orang yang faham ni, acak orang ni, nak apa kali nak, semua orang mau before we know what we are before we know the kind of money here or here channel of your yake we are really Africa swashing them kaje mane kaya na no yana amen oh chemekele amen ngaji bawo aku chemekele ta no manyaba feje wo mi ta no manyaba me chemekele me nyera don ake ye kobi ne ye babo wotwe chemeke ayemumu aye nchake osuye dan wote mi popo batashi wo onye wocho woku musu wocho na abushi wo fe no ni sa osu abomumu ni kanshi fan kegbeye sorte ni kanshi ye wo manef wo ba pa cheme afaya ke no ni jijalegbe ani fi jalegbe wo gbe kon jitem mu be no what you know, no manyafi or no. Watch a make me near Radon, chat no manyava. Abu Chamekame, chat no manyava, Chame, can you mean your family show?